mi dobro? Dobro. Da ti dam jedan reket za špananje. Može. Da možeš napraviti, evo koji prije 25 kila. Yeah, I mean, it's for sure one of the most important things on the tournament, to feel your racket, feel your string. Ja igram, evo, recimo sa crijevom koje je jako elastično i dosta uvjetuje na vrijeme. Ako je velika vrućina i vlaga, onda ono se opušta i potrebno mi je jako mijenjati dosta često rekete. You come, you expect to string the racket, go and play, and sometimes it's just so different to the tournament before. So you have to also adjust and see how it goes, because there's different machines, different stringers, and it's pretty much always different. Reket je najbitniji dio poslije tebe na terenu i mora biti napravljen kako treba, inače igrač postane jako nervozan jer sve sitnice mogu utjecati na razvoj meča. Tu imamo Dadu i Gogu koji su stvarno vrhunski i s njima smo surađivali već posljednjih nekoliko godina, tako da samo riječi pohvale za njih.